Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for a $1 Million Amazing Story 2025. Dito'y Lagkip Di Napalabas. Ana. Adala nga rin din iti uneg ti pagbalutan dahil nga anak mo nga itak buong ti ulo basagurero basugo ana kaya pagkat mamalikas ti iladawan ko iti dahil nga anak mo basugolero na ba mo palang inruar di mo may labinabayan sa jetap do awan si problema malungsod iti pagbalutan kapot ti kinapatangkin ti ulo na. Honey, ang barbarin ko nak no, dahito yung ti pangrugyan ti panagbalbaliw ni Francine. Awanin ti adong namin nanginig kami di gondawing agbalbaliw. Ngayon mata ka di panagbaliw na? Gulo sa jay. No, minanungon nga na pa di indruan sa pagbaludan. Kaya ka di nagbalbaliwan na? Kinapudno na. Nabayagan nga linaksid ko na ita nga anak. Mangibabain! No agsaludsod ang kanyak, no manot-putot ko, tal-talo-dalain ko na. May isa nga lalaki, nga nasingpet, nga isa't inauna, ken duwa nga babae. Saan ko nga ibilang dahil nga burdet? Kaputa mangibabain lang. Tapos tangat pa iso, mama. Uri da kami nga kapsat na. Da kami nga professionalen, nagtrabaho, disente. Duwan nga anak yun at da pamilya na. No, adamang saludsud ka na kami, no. Kapsat mi, wano kapin anumi da ito nga tao, apay kang kanayon nga may padpadamag nga datikas ito nga trouble into no kwan. Adan iti pagbalut. Di mi kapkapin ano na. Awan kapsat mi akas keng kuwana. Sa ita, napanyumat manin inruan. Anat sumaro no mapasamak, kalpasalita. Awan ti pagdanagan nyo. Tasang kayo ba't natagtag matin, ti may panggap keng kuwana. Ang kamat nga madisturbo. No, ada problema kang kuhan. Awen, saan kami madisturbo, mama? Ngayon, mairaman tinagan mi. Maibabain kami. Maibabain tayo. Iso nga rin kuhan ko na iho. Natapno saan tayo nga maibabain. Kas na kunayo matlaing. Ano sa lagsudan na, no, kapin ano yun, ito nga tao. Di mi amu ko na yun. Dahil talang. Sige, kada nasada na sa kanyang papanak. Wala na kami matma. Mabati kayo. Nakasaksakit nga denggen manong nemi. Dagita nga balikas nga naipakpak. Nga naiturong amin kanyak. Siyak kano nga buong tiulo. Siyak kano nga etta. Siyak nga black sheep. Siyak nga basugolero. Nga sandak pa yun nga bigbigan nga putot, sandak pa yun nga bigbigan nga anak. Ala, saan kumot ka di nga mabawalaw ida, manong nemi. Tagpay sumet. Nagbali nga makunang awan ser-serbik. Nga awan ti sa baling nga napatag kanyak no di barakada dito eh. Barakada dito ta. Di akman ngamin may yolo tagbasa manong. Tawaran niya't araramidak. Nabayagan nga jak amonong no sa dinno ti ruangan ti pagadalan. Barakada dito ay barakada rita. Manggulo kami, makigulo kami. Sumrek kami ti pagbaludan. Dinagmadlatabaybayan ni mama. Ni mama, nga isulahingin iti yadda. Panangisakit na kanyak. Ni mama, nga sana pulos nga sumuko. Nga mapagbalbaliw na. Tumtum rin di kitiluwak manong nemi idumasadek ni mama. Anak, amo ka na sakit para kayong ka. Dagit tinangig mo,
Kini papang mo, ken kadagiti duwa kapsat mo, nga puro professional. Napintas ti biyag da. Napintas ti trabaho da. Ta nakapagturpos da. Basta kumamat kang kanak. Makapagturpos ka man. No, yung tuloy mo kumat, tinagbasa. Ngem, tun ano nga minti pa nagbalbaliw mo. Hintun ka ano nga. Namin anon nga, sinalsud ko king kada ito eh. Nga maging ka na ita. That's kasi nga. Saan ka nagsarda itim? Panangted mo kanyak iti problema. Gapo ka dita mo, nga saan ka nga baybayan, kit kaskas di nga, di ka pulos nagbalbaliw. Hindi ka kadimasyan kanyak anak. Sana ka di nga patpatig. Ma, iba't patig kayo. Gapo na kasayasayat kay unay nga ina. Mamanutikas ka na kayo. Kinabailanak ni Papa nga laksidan. Kinabailanak. Dagiti kakabsat ko nga laksidan. Ngam sikat sana pulos sa mga laksid kanya. Nga dito kumati pambaram anak tapnog balbaliw. Idyam ti marakada kalbasan na intong dumteng ti managbabasa genrol ka. Awang gayam, nangangkan, ay, sampai gayam. Inday, mangidasar ka man, idasaran na kami man kani Franceng, da mamigat kami, saan ka pa yung namigat? Kadkabayatan namang mangan kami manunemi data. Derwama kun, amakangeg, kadigiti sermon di mama. Dandanek manin may kabesa, dandanek pagidin may kabesa dagiti sermon. Inimalpas kami nga nangan, nagpalpak, nagdigos, di makadigos. Papanamanin anak. Nagruwatak labiit. Sumagbanong arwatek. Tinpag ko iti bakpad. Bakpak. Wan manong naimis ako in plastaran. Papanamanin. Matap no, awanan tagbalin nga problema yun. Dito siguro ti maudi nga, nagsarita ta. Hindi talaga ibagbagam. Hagtalaw ka, papanam, sa dinutsang bayam. Umay ka magkiti, tayo tadalikod, at ipabuyak ka. Manong nemi, manipulin tinagretiro ni mama iti trabaho. Tayo mo unang nagretiro ng ni papa. Awan ti sabali, naramid na no, dinaggarden, itilikod ti balay, tanalawa, ti bakante. Iti mama nagitilikod, kadinuwaras ko ti panagkitak manong nemi, kaslamay sa nga basig nga farm. Napawawak. Wow, mama. Nabayagan nga, tsaka kami ditilikod ti balay tayo, ha? Nagadubunga na kayo papaya. Nagpindas ti panakaiyalad na. Huwag na iyalad ti papaya. Ti bandanat amyanan ken laod. Iti mat abagatan anak. Kas makita. Puon ti atis nga nagpintas ti panagbunga da. Adam sadya nga banda ti guwapol. Iti unag tiya, likod ti balay, nasakupan namin. At dadya ti space kaya ni kitay ayan di kita tarakin ko nga native ka manok. Dito yung mag-space, ayan di kita dumad-dumad nga natin. Kasi makita mo, naglapsa di kita okra, tarong, sili, pakbet, pariya, nagkalat-kat kasita, o bunga, o karabasa. Basilat kurang na. Tabnog baling nga makompleto ti bahay ko bo. Dakayamin ta nangaramit ito, ma. Siya. Pagbalbalabas ti oras. Saan kayo man ng agriculturist, ha? Maadal mo, ti may panggap ti agriculture. Babayin ka dagiti,
magatang nga pamphlets suno libro. Inakon ma, papa naman ak, sa bulik, tida na akayat ko. Sa kakading nga may gawin. I'm sorry, mama. Imawunti magdanakan niyo. No, jak, itulok nga, iti pagbaludan, ti pagkasarakan nyo kanya. Promise ko kayong kareta. Anak, no saan ka nga talaga nga may gawid? At to'y, ano-anusam dito ang kwarta? Maudi na ito itad yun ang kwarta, mama. Kanya dagiti bagbaga maya, maudi. Makapasidukar ka man, anak, itikas na nga bagbaga maapay nga maudi. Diyak kaya't nga saan tantun nga kita. Alaim dito yan, anak. Ano dito yung mama? Iso dito ti konak ng libro. Nga dito yung mga mabasa, no kasano ka agpatubo, kadagiti kayat mo patubuen, ibunubon, kano kasano ka ag-transplant, ag-direct plant, no kasano ka agpasabong, no kasano ka agpabunga. Kapit ito kanyak. Isulayang tiya, namnamayag nga mabalik kong ipatawid ka. Kaslawan ang yaman nang inalak manong name sa akin bag. Naging narakop kami. Dito ka di nga talagang ti maudya pa naging narakop ta anak. Nga mariknak di bahara kinirot ti rakop mo. Sabi ko nga, napapasamak tupay ti ulit pa naging narakop ta mama. I love you. I love you to anak. Sabi ko mata silawan ni hapon Diyos ti panunot mo. Di na ka kumabaybayan ti Diyos. Nabanang kinimay sa kadagiti barkada, kalpasan na, nag-uumong kami manen, napang kami may sa nga lugar, may sa beach resort nga kaluklukat manong nami, dito kami nga nag-iinom, aging ka napasamak manenting kampa nakirambol. Nimkas iti ingkarik kini mama manong nami, jakun itulok, nga iti pagbaludan ti pakasapulan na kanya. Jakmet kayat nga ti pakasapulan na kanyak ikit iti morgue. Pinanawak dahi nga gulo manong nemi nagkamangak iti highway ket iti adda mapasungada kon nga bus. Agpaamyanan mo na nyaman pagdiretsyon na basta aglugan na. Naglugan ak manong nemi. Naiturog ko. Iti nagsardeng ti bus. Pangal daw gayam. Napanaknangan. Iti agsubliak manong nemi tugaw ko addan kaabay ko. Hi miss. Tugaw ko dito yan. Awan, sir. Dito kami asidig dito yung adda bakante. Ditak asidig titawang. Mambaling ka din nga siyak, sir. Siyak ti babae. Gaya man niya. Sige, dita ka. Iti nagkatugaw kami manong nami, nagtinalyaw kami. Nagsabat dagiti mata. Dito'y kami nga nagam-amo kiniliuni. Dito'y nga inyustriyak keng kuwana no asinoak. Ngano apay nga jak may baga no sa dinno ti papanan. Numampay, idi ay tikedan nak ti konduktor, imbagak no sa dinno pagtungpalan dito'y nga ruta, ijayak. Jagayang bigan. Kahit niluni dito'y lawag ti pagdasagan. Pamanong nga talaga? Prancing? Sumurtakan ka. Di ka mo't mabigan, ibabawi ko. No sa din pagdisagam, sa dayak man kong dumsahag. No sa din pamanam, sumurtakan ka. Mabalin? Tingkay nangigan, papagayam, ket suwag banulay nga paset, ti pagkasalitaan, ni Francine iti probinsya ti Isabela. Nga dito iti umunang entay
Umuna ka ni. Tama. Umuna ang intay pagpilian para ti panakapili ti best letter of the fourth week. Iti bulan ti Augusto. Ito yung ngatawan papagayam. Yeah? Kahit ito taltulo ng Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, Search for $1 Million Amazing Story 2025. Babayan ka ni Reynaldo Rey Fiesta, iti Honolulu, Hawaii. Iti Honolulu, Hawaii papagayam kito madawa kayong aggabuy-buya, kaya nagdingdingeg, kada ito page ni paring Ray, paki-share, paki-like, and palo kayo no kas pagarigan saan kami nakapagpalo. Kaya no kas pagarigan may upload to ato nga video niti YouTube channel di paring Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award YouTube channel. Paki-like, paki-share, kaya nag-subscribe ko kuma no saan kami nakapag-subscribe. Ni manong yun na dito Nemi Ruiz, host tilagip tinapalabas iti Action Radio DCJ Silawag. Dito pakasalitaan ni Francine, napintas na to eh. Amin met kadi nga pakalan, lagi tinapalabas nga basa tayo kita mga bakdo kumaamin. Yan, napipintas namin. Yung kayo itong mga gan, 12:30 yung gan at alas 2, ti pakabuklan na. Sabagay, i-share kung tumat dati programa tayo dito yung page ni Paring Reno, dito kahit yung pagdinggan. Okay ba? Okay. Niya kami dito yung search for $1 million amazing story papagay. Pangabakan nyo karagitiya. Darak ka na premyo. Dagiti na yung baligyan ng istorya. True to life success story. Gasin nyo ta 50,000 pesos awaten ti grand winner. 30,000 ti first runner-up. 20,000 pesos ti second runner-up. Ken 10 pesos iti third runner-up. Ken may isang special award ngumawat iti 5,000 pesos. Kasano ti pa nagsurat yo? I-computer yo na kita surat yo. Sayo i-send iti email address nga nemiruiz@yahoo.com o saan ka nemerstudio@gmail.com. No di mat kabailan nga isurat ket kayat yo ti mang interview ka na yo. Siya kung din mang interview ka na kasar rami dengan di kita duma. Aya? Kontakin daklaeng cellphone number kung ako mang hangko iteden kapata ited ko cellphone number tulad dapat na tumawag. Iso napipitas langin dati Facebook account ko Nemesio Ruiz nakakipis iso ti profile ko. Ag-send kayo di messenger. Urahan kayo pa in-accept basta lagi di ag-send kayo di messenger ko makita mabasa ka mabasa. Masapol nga kung layo, bagayo, halang hello, no, hello lat mga iba i-type yo, hangkong ignorek no ka. Ngam na i-type yo, sir, good morning, no, how day, kaya't kumantek pa-interview ka para tilagip tinapalabas. No, kung amo na kat sige, i-accept kan, makikamunet kita kon kan. Ya? Okay, hindi man kablawan, di kita kang kanawin nga buy-buya ka dito, di kita aglalike, agbibuya ito ni Erlinda Stavillo, mga agbibuya. Ni, ano ito? Rosanne Balino, agbibuya pa. Basta agbibuya kayo, may naganang kami muna saan, happy watching. No saan nyo pengen i-share, pakishare, ayan. Hindi, i-acknowledge di kita listahan dito yung patulod ni Paring Ray. Agbibuya ka dito, kada kita video iti page ken YouTube channel na. Kas kini Emerita Corpus iti San Francisco, California. Di Anita Pakur sa taa iti Milpitas sa California. Nelma Guerrero iti Kuwait. Luz Dumlao iti Wailuco. Yan, Wailuco, Hawaii. Ni Flor de Lisa Fiesta iti Waipahu, Hawaii. Ni Noraline Perdido Tamalay iti Bahrain. Ni Leti Caruburel Tagabit Sarat iti Singapore. Tesi Serrano iti Macau, China. Ni Melvin Agnarangay Teherson Kabugaw iti Nueva Ecija. Ni Esperanza Escobar iti Paris, France. Ni Mr. Aurelio Fiesta Jr. iti Hawaii. Ni Erlinda Estevillo iti Hawaii. Ni Susan Racapo, Elsie Marcos iti Canada. Ken Remedios Aguilar iti Washington State. Rosita Ibusca iti Canada. Ni Relisa Ismael iti London. Yan. Kinamin-amin kayan. Inaganan ta kayo man mo saan. Basta nagbuya kayo.